Karbi Anglong a MP Hamren Rong Sophia Long Union Minister Harsh Malhotra nang kahumri. Union Minister Malhotra pen hempre ka putak thang na dalam chak kavidera putak case e pen ningkang samse ka chipaklang. Lokolang soalang sun ki pamadji aphan lokolang so Waterfall Development Committee atum sai ki pangcheng. Kardom adaba birtalong pen niliklar ADVP non arjuik tha birtang ton pen. West Karbi Anglong District a MP Hamren along Kidamtang Paipai ni Phaing ko rahini ani Union Minister of State Road Transport and Highway Harsh Malhotra nang kahumri. Bangso ho team Karbi Anglong a Chief Tuliramrong Hangpen Japonsi MP Amar Singh Tiso EM Richard Tokbi Lun Singh Teron Pendanglok MLA Rup Singh Teron Chitongdun. Hamren Rong Sophia Long ki do Rengbong Home Auditorium Hall along ki padopon bangso me along ki ongdung hamphanga songatum setami chitong dunsi Karbi Anglong alo ki do kisunga puthak Union Minister aphan than pachini dun bangso hut school oso maratum ahin pen det pialunjir jana gana mana lun ponsi dera phan manchi pipon rinti Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkal, Ganga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga. Mayalong ke ECCM Tuliramrong Hang Ahin Pen Union Minister of State Road Transport and Highway Harsh Malhotra athengno kaningje panatengke kewangji ningkanisi angbong Hamren Rong Sopiang kang towar krongpli chelengpon longpo bangso tower along divider pendanglok solar doji lapen ronga tok ano bangke pokali chilengpon long pupusi ningjepon lapen Karbi Anglong pen di mahasaw arat akar I ahemprek ke pachun jiaphan nang cherap chitodu nangji pusi KECCM rong hangasang hopen Minister Malhotra thengno tuning ridun ningkan singmo kita ke full line po taon mage full line di person divider ko kamken order pelo lapen de dake street light ko Highmax power line depo lapen atau ano tuaran name pokarasa complete kuri lapla nikari siang को कचरा फेंको को आपका मुद्दा चाहिए हम लोग का जो मेजर इशू ऑटोनोमस के बारे में जो हमला का एक एकदम से जो बताते थे क्या है थोड़ी और राजनाथ सिंह दोनों लीडर जो वादा देते क्या है जो एक्सप्लेनेशन क्या आपको को जो आप थोड़ा मदद चाहिए Union Minister of State Road Transport and Highway Harsh Malhotra pen longriar lo kaching thora bar sai pen danglok self help group atumaphan akirap kipi kepajir aphan jasimet PM Modi pen RDN ponlo lasime thanga longri longpat kapaching thor pon japhan abangke non KEC kachari bom atum setami bor iponangji lapen chepadok ponchet nang helang pusi Union Minister Malhotra ahin pen KEC ke jatumaphan putikan और वो एग्जाम टीचर ट्रेनिंग का जो एग्जाम है वो दें और उसके बाद यहीं पर एम्प्लॉय हो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है इस तरह का जो हमारे काउंसिल के मेंबर्स सब यहाँ बैठे हैं मेरा उनसे भी निवेदन है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है News Report KTV News West Karbi Anglong District MP Hamren Rong Sophia Long Paipai ni Phaing koi rahini ni Union Minister of State Road Transport and Highway kilang chariabang pu Harsh Malhotra nang kapali Union Minister amat thurplut pen Assam along riar lo West Karbi Anglong District along nang kahumri aphan kewang loki misen lapen kurwang chualam lo bonta bangso ning karong nang ji ko an ma ardia vidadason bangso ardi ka videt jismet ki jong pon karbi lo charlia song tumpen athepi ki jong dam laki rarakar ya son ning ka pathe tikang nang jalar ratchari modi sarkar ka chari pon misen lo palam kachiparu ka tikang aphan si kewang mande Hamren Rengbong Home Auditorium Hall along kipadopon pini review amaya long Tim Karbi Anglong pen kapatir pipon kedam tang pai ni phaing koi rahini amaya long birta ki toka phirang ki atom pen Union Minister Harsh Malhotra pan karjuduna son kopilo nang lichinima bonta kapre kalam kali ajak ding klu aning kan pen rarakar I hempre ka putha alam si ethe karjudundo
Bangso puthak Union Minister of State Road Transport lapen highway ar puki khi dong abangpu Hars Malutra pen kopialam voilo kipitikang. सर आर्टिकल 244 के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मैं यहाँ पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट को लेकर के एक बीड़ा उठाया है। 2014 से पहले आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक केवल 2 बार अलग अलग प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गए थे कि हर मिनिस्टर वर्ष में कम से कम 3 बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के वहाँ पर डेवलपमेंट और लोकल जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन लोगों के वेलबींग के लिए जाकर के रिव्यू करें। और आज यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के और फार्मर्स के ग्रुप्स के साथ भी मिलना हुआ, लोकल जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन लोगों से भी मिलना हुआ। बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप 500 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। Lasonsi karjolam le ison nang kithak dunalam thele ison sonsi nang mandet lo. Lasonsi nihang ni rep along ri arlo abahali pherangki atum karjudun kali sida development alam pen hemprega bahat diptikang thiplo. Bangso puthak karbilo charli mate KSA Hamren Regional Committee amaipu prasanta intipen ningkang jamse alam thichipaklang pon. Alam pudam pulote ning kachi themi me walam ke avedlo athike karbiara dakar inai lage hempreg lo. Ferangke tum hempreg a farman la article 244 e a farman card juduna banke lamboy nang pikang ke data banke la banke nil tum banke ningduk chipinang kokpo atheke la bangso a BJP party tum dak sarkar bang ve ko ke LK Advani pencenglok Ratnath Singh pencenglok BJP senior leaders tum karbianglong nang ka humri la bangso hempreg sina ke chak mati kopine self help group pele na ke chak di kopine kaprek le na ke chak hempreg ke te pin union minister alang like bang ahut hempreg aputak memorandum pidun lo hempreg aputak media to makar judulo CM sir ame thang masi tame hempreg alam ke ruithulem det si alang li phan ke pachini dun lo ta ferang ke tum karju hut len ke paklar kan ke det ke thang kan ke det bang ke lake hempreg bang ke BJP tum nang ki pikang tung te ma putani tum ma thame me Kuiti pen tong sikot birta ha hong klamalong kapang dak ponalam thela puson hilo. Ethialam langdam lo pulute BJP government aphan ningche thedama matsi mowi. Ajali pusitami karbilo charlia song atuma hin pen union minister Malutra phan karbianglong arara kar ilapen ki dukki song puthak pen danglok khailong ria farman pinpura lo pajirdun. Portuo long bangke nitum immediate interstate border west karbianglong lapen Meghalaya bangke permanent solution wat pinai kusin tum jongpon lo. Second third point bangke lo third point bangke pinili tum west karbianglong ke Asia district bukeli tum kachi pujong itum ladak taunang bongsitami towar ki me tum theklong piglak ahok tema bini karbianglong autonomous council kachari pon tum CM sir ka bor ipen towar ke ongdung adim ke nangle lo sita lapen le tum ke dorji kalilang News report KTV News. Karbianglong arlo non amad langsun kilang mimya dim penangando laswang bong pen anong nam ka chithang klong alangsun laki decree pi kai polangso kang chilangso pendanglok karbianglong arlo pinangana langsun do laswa jok langsun kilang japan Assam state pen chot kalisi nihang ni rebalong kido state do analong penta bangso langsun kilang japan ke wang atum do laswa jok KAC tourism asai kamahin pen dihina mositame penang an pangrumpon longlo Lason thotsi lakhain ko era truck Duarbagori MEC constituency angkang lokho timung sing nararong along kido lokho lang so lang sunta isi kelang misen alang sundo bonta bang so lang sun kelang abang kawiya jok ki jui kelang damatum ki cho hormu ki pona chip sa hom lapen horabong wartikang thipsi pater tikang lum bonta bang so lang sun ki pama japhan lokho lang so waterfall development committee amahang patheksi kidam tang pai pai ni phain ko re siar ni abang ki lang sun ki pama da siding pon Bangso lokho langso waterfall along amatsi kelang misten alang sun ke thomando lake lokho langso waterfall anbor langso waterfall lukhi langso waterfall la palong thomalang sun sitami thek ponlongji
Bangso ke bangchara sai kikle mahut lokholangso Waterfall Development Committee amai pur Rajesh Teron Kongchun Bangrang Sinabi Financial Secretary Robinson Killing VP Longkiram Hansi pen danglok kyongdung atum chitongdun Bangso lang sun along ki palang misen ja phan la pen bangso lang sun palang misen pen ajok tebok terai tuma phan EC chokama mover sai ki palong pon ja phan ki claim pon along KACEM Richard Stock binang ka chirap don kenang sot posit lokho lang so Waterfall Development Committee hin pen EM tok bia phan kachuning ri padu pon Nilitum ladak local langso Waterfall Development Committee pen nilitum pini ke second step sanitum ke claim ke chenglo je kedam tang August 7 pen nilitum committee seng bondat pen nilitum August 17 nilitum first step seng bon kam sayang den claim pon lo hala so sayang den claim that pen buthor non da pini abang ke second step bang nilitum claim pon thulo le so second step claim that pen non nilitum buthor third step kedam je phan nilitum da rongara tum pen same chingwai po non ladak nilitum kupia porsi la so langsun development committee sengnang kokma pualam thebang ke lake nil thiek penang than po dak lokho jan along je kaching thur our side thang da wipin lang je sokar pen da thang da dak nang ke liason wipin lang same la so ke paching thur ji aphan je la dak lang sundo hala so lang sun pen nil tum amen ir nang hala so amen ir pen tum committee sengra je la dak si kising thur ji aphan longi mene puni tum dak ronga sar la pen dak political long kachera abdun ledar tum pen tum chingwai chingsai pen tum da president secretary ni tum seng ponlo chingwai ponlo la pen a committee summit seng ponlo so seng that pen ni tum non la so lang sun pini yan bang ken ni tum kichu nang ang theklo pusini tum che thek ponlo during Pen Thompson Terang report KTV News Kedam tang pai pai ni phai sir kep ani Kolkata rong sopia long kedo RG Car Medical College and Hospital along Dr. Rasai kachuklem dun abang thi karlitang Dr. Mumita Devaphan otlang numati bang thek thetum aning hang anchinek holopen cholang remsi afran armudetlo ahok nonamat India lo kichari asorkar laki BJP sorkar atum pen ratchari konbo anparta BJP sorkar pen kaning je pana tengkulote beti bachao beti padhao pulo bonta BJP sorkar atum lapuson alam the paklang pondera phi setami piniar ni anta swarlo atum ke jokwan avela ahok swarlo atum aphan kacholang rempen apran armudet abangki patumi pinile labang so kisung ki phunang bong kalilo kedam tanga pora hut karbi pimar atum setami ki ongdung atum ki lapusona kisung pen apran dam nanglo Lasona kisunga son thotsi kedam tang pai pai ni phai sir kep ani setami Kolkata along inut Dr. Rasai ke klema bang phia pran dam nanglo Labang so pran kedam nang juya puthak rat pen ke hangpon ahoka kangsai long nang jimate Justice Longbek nang jipura ke ongdung Dr. Chokamar kedo anlapen rat kedo anatum arni chesong rin tilo Lapuson thak si kedam tang pai pai ni phai inquiry si ani dipurong sopi matipong sirbomu akumlin along Human Rights International Federation Karbianglong aro atum pensatami milur kaipon Mumita Devnath apran kedam nangjui aputhak ahoka kangsai kelong nangji pura asyang tong chipidun কোৱাৰ এই যি ধৰ্ষণ কাণ্ড এই নিন্দনীয় হয় আৰু এই ইনজাস্টিস বা এই ৰেপ এই ধৰ্ষণ অকল এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰতিয়ে নহয় প্ৰত্যেক সমাজৰ প্ৰতি গোটেই সমাজখনক ৰেপ কৰা বুলি আমি ভাবিব লাগিব প্ৰত্যেকখন ঘৰতে ভাবিব লাগিব প্ৰত্যেকটা মানুহে ভাবিব লাগিব প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ এই যি মমিতা দেৱৰ 9 আগষ্টত এই ধৰ্ষণ কাণ্ড হৈ উঠিলে তাৰে বাবে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিউমেন राइट्स फेडरेशन फालर পৰা আমি গৰিহণা জনাইছো 9 अगस्त में डॉक्टर मोमिता देव के साथ ये चीज़ हम लोग को वही माइंड में रखना चाहिए कि जो हुआ एज ए होल एज ए सिटीज़न हम लोग को वो रखना चाहिए कि सबके साथ ऐसा ना हो तो ये जो अपील करता हो ऑल ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि ये एक्शन ले अगेंस्ट हर अगेंस्ट रेप
जो जिसने वो किया है उसके साथ सुनर टू सुनर ये एक्शन ले। तो हम लोग ह्यूमन राइट्स फेडरेशन की तरफ से हम लोग का अपील है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि ये एक्शन जल्दी से जल्दी ले। Labang to Milur ki kaipon along Human Rights International Federation Karbi Anglong Aro Amepu Song Bijit Ingti Kathar Ahin Pen Japon Linsi Milur kaipon rinti si Justice Hangpon Lasi BJP Sorkar Beti Bachao Beti Parhao Pualam The ke pathik pon pen ke wang jilang apor setami lapusona kisung soarlo atum chitong nang langni mate soarlo atum ke jokban longpon poni mate BJP Sorkar alam The chot poni lake apor si chini ponpo August 9 ni Dr. Momita Deb alang lifan rape laben murder la so kha su tu la candle light memory la igli tu Human Rights International Federation Karbi Anglong la so committee ben sini tu la sini tu non apor si kama thaki sung wange lalo muni tatu ma mentality lason ke dam tang ilum sini lo Karbi Anglong meta lason victims tu ono sumila ro ceng lo kapre tunta lason kunang la penontet la Dr. Momita Deb alang lifan lason rape kurisi murder kuri la bange nitum condemn lo la si nitum government of India fan nitum tuningri ye fan ke prapjin ben la culprit fan nep nangi nep si isi mane setan isi punishment binangi la helo nitum kimang la so kimang kan sipini nitum Karbi Anglong District Committee Human Rights International Federation ben so candlelight memory Harsing Rong Hang report KTV News Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom